Ka Henyo Trep Youth Council, hakasni tho ding kala penlong ka jing ki persya, halor ka jing kiudor ka petrol ba diesel hapo ka jela, lemba ka black flag di, kaseng kala penlong ru ka jing te i kelamayong, nadu mot pran ter hadu kandailat, harengkat ki jing tho penram ya ka sarkar. Hakani kasngi kaseng kala penheru i ki balun rongyong, hakandailat Shillong. MDA, NPP, BJP, MDA, Penduna, 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 Penjador, 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 Penjador. Kaseng HYC, kaseng kami rengkat ke jingnya Trelang jongkan Shillong City, berkumjuk ru bagi distrik keberadaan repair jong kaseng, untuk rilum kasih bercantia. Mentang singi ke artrik jong diu benai, gila rai ban pelong yang kini program Black Flag Protest. Hakabangin penpau ya kajing persyak kajongi, ya kajing kiudor klemran, jong ka umpniang diesel bet petrol hapo kacela kajongi. Kumba baru ngitip, naduk kini katayo beladap, kajing kiudor jong petrol kala dap pantam ya ke sispa tingka, mentang singi kala apoy hadu sispa we bet sispa artingka. Baka diesel kala apoy hadu kendai kusau kendai kusan tingka. Kani kajing kiudor jong ka umpniang, kam kita tangi kitu kiba don kali kani kita beruspa. Dari kajing kita kadai ru ya uduk urang li, ya unong rep ujongi, unong belas ngi, bahap penpenden kami ki kali kamai. Baru ngitip nadu bawan kani ka lockdown jong snem arjar arpo. Ilayu iya kajing sosat ya kajing jenjar jong inong rep kijongi, kibalada kiwan ra ikitiar kijong ki bende ngi apo Shillong. Ya bende ka dor si tengka patar tengka si kilo jo. Bila ban perkat balada ka bai kali kala poil pa digi arspa balai spa tingkatang banwan hang dia Shillong. Tarangi hap sak ban siu lane bandi yo jor ka dor si tengka patar tingka lane ditat. Adu kat no kan long kajing lenyar lane kajing shim jenjar ju kinong rep. Tikani ka ni nakaliang jong kaseng isngo ba kajing kiudor jong bumpniang kam kata tangi kitu ki badon ba am mereka kata ru ya uduk kurang li nama dei maki ki bahap ban im lang ba kajing pendon kami ki kali kamai. Kelada kador jong upnyang kanang ya kiu na kasngi kan poi kapor ba kinong nya kali ki haban ut ban penkiu ka bai kali tikiban so asat bagi ban jenjar kindai kinong rep ki jongi tinakali yang jong kaseng ni penpau bat ya kani kadak kum kajing persya kajing sosi alor kajing kuman jong ka sarkar jela pat hakakat santrik jong mentau benai nakali yang jong kaseng ni depan ai kajing tho hakami lana ka office jong chief minister jong ka jela ka jongi ritat hadu kani khlemat ngimpat yoi ba kandon kanu ka takajubak ya ka ba kasinjam ka ba sarkar kan sim habai dei begni kajing jong uduk orang li but ngisong thu ru ho nakaliang jong sarkar ki penpau nakapor sa kapor ba kadawi jong kajing penkiudor lane kajing bu ya kata tax kumangitip apo state kala ban sim ya kata value added tax lane ka VAT na ka shilitar ka petrol lane ka diesel nang banyo ban penen kam hakiwe pat ki benta habai dei bat ka roy ka par ha ka jela ka jongi rengi ngi ong balada kan ni ka benta kajing kiudor ya ka umpniang ka kata ya uduk urang li balai pihak ban pet tik tang nak umpniang banyo ya ta ka source of revenue ka sarkar jela kala dei ban phai mat shawai syakiwe pat ki benta ban penduna ham tambe kajing penlut put nakaliang jong kaseng ngim soya baka pisa pat ba mentak sengit ngi kwa ban keren baka sarkar jela bo kajing alam jong ka MDA kitung shibun ki chairman shibun ki co-chairman ki vice chairman ki member jong ki committee jong ki board jong ki commission ba fair hak baka sarkar jela lang baka pisa jong pat ba lang baka umsep jong pat ba bang ladang ithit ya kan no ka tiar ngi hak ban siu ya ka tax mataya ko umpniang ngi hak ban siu ya ka tax telamba kan ni ka pisa ka jongi Philip serwakai pat ban siu ya kitu ki useless committee useless boards na ni ki commission tanging ngem so ya hap ba pinong ba pimdon pisa ako way kaliang pihak ban sim tax lamba ko umpniang dah ako way pat kaliang pipulut dagi paulak tengka si benai ban siu ya kata ka
ka perks dengan facility si ki Sharman ki ko Sharman bagi ge fair. Ngim so lamut dur bau chief minister jongi belanang la start udon kam lai ba sangut ki advisor ban ai jingmut dia balai don kam ban tung advisor ban pelut kan malah da fitung yu advisor pihak ban siu ro iki tadang ambak lah pihak ban yo atau kategori A plus ke jing siu ki bala da fiken kelum ki poisan phone ro wajar hadu silap tengkasi benar tekani kadi ke jing pen serwaka ya kapisa jong pai ba ya kabana kaliang jong keseng ngim so yahab ba bat ni labu ro ka jing kepat khmat jong sarkar ba kadai ban thawi kila kelenti kumnu ban penduna ya kata sabede ba kompnyang ba kabar ka bangi sutu kalong ba kabede hi ba jing tiudo jong kompnyang kadai hi lumba ka tax ya ka ba sarkar pedeng gasim ka bagi ong gum ka central excise tax pindah kenya ka dor jong kompnyang diesel ba petrol tang ka tax ka pueh 200% ya ka diesel ka pueh 100% kaumut ba ka tax ka khamrem ban ya ka dor tra jong kompnyang ya ka bangim so ya ham ban ka city ya ka bangi ngilak ha Ahmad jong chief minister ngila da ong badak basha bu de ban thawi kila kelenti la dolong ban punduna ya ka tax haka jala ka jong ya ka de ban le bala da umla ban le ya kata ka state government ka de ban sim ka jing kli ban ya kren ya ka sarkar pedeng ba ka de ban punduna ya ka central excise tax berkabar ya kabangi ngikwa mantakas ngil makani program penpaw kalau mengikwa ban kenturu ya ki petroleum dealers association jong Meghalaya maki kajing sisa bila ade ruban sothu ba ubeduk ubasuk kani kajing tiudor kata teknik mi lenti ki noilam jong ka petroleum dealers association jong Meghalaya tarang ambak lai president jong kata ka dealers association jong Meghalaya di baken di CPM nang ta ki bat kiwi ki nong kit kam naso ba makiru pihak bansim ka jikli lada ke petroleum owners but dealers association hapo Assam bat kiwi ba kejala kila bansim ki rai ban strike lane ban yakhi nang ba sarkar pedeng kan sothu balada ki petroleum kim de ko umpiang ka government kamyo ka tax yang ni jala ka jongir ngi kentu ki noilam jong kani ka petroleum association dealers association yung Meghalaya ba makiru ki de man sakmat ban penpayo kani ka jingke namar habakta yauduk so kumur ta inong snow jo kacala ibro koy bangingit scam bagi noilam jo kani petroleum dealers association jo Meghalaya kin shime kani kum kasin jam bakin peni sa kasolkat India baka dai ban punduna ya katak siya ba makagi kasim na makani pat kanwara bat kanong ka rap yakin inong snow kacala ibro koy te kani jing sedang ka jongi yang program ya kabangi lale mantasngi ya kabangi ladon hangni silong kumju rapo nong stone nong po jowai amokraт bat hamairang tilada ka sarkar kamsim mi kanu karai dari kimpen snap ikijing dawa ka jongi ngimban si ban mi syakman nakabantau dog kurang li nang pata kipat ba nong song hi namar kumang loong men baka jingkiw do na kumnyang kalaban kata ya kimar pa mardi namar kum ka jalahi ngidang long dependent haka road transportation hak bangi hap imen long bangin syania ya kajing manra ikitiar mar pa mardi na po Assam ban kiwi ki jakalong ba kusurok bagi pendon kami kali telada ka kiw kabay kali manwara ikitiar kitar kaumut baki nong di ru kila bansim kabu ban penkiu pat ya kador ikitiar ya kimarbam kimardi